reče Pjetlić kokici. U ovo vrijeme orasi dozrijevaju. Hajdemo zajedno na brdo da ih se jedanput najedemo dok ih vjeverica ne odnese. Dobro, pristane kokica. Hajde da se razveselimo. Pođu skupa na brdo, pa kako bijaše vedro, ostadoše sve do večeri. Nije mi poznato da li se bijahu prejeli ili bijahu objesni, no naprosto ne htjedoše pješice kući, te Pjetlić načini kola od orahovih ljusaka. Kad je svršio posao, sjedne kokica u kola, pa će Pjetliću. Sad se samo upregni. Baš si pogodila, dočeka Pjetlić. Radije ću pješice kući nego da se upregnem. Ne, tako nismo ugovorili. Kočijaš bih još mogao biti i sjediti na njegovu sjedalu, ali da sam vučem, Bog me neću. Dok su se tako prepirali, evo ti patke. Lupeži, tko vam je dopustio da dođete u moje orašje, zakloca patka. Čekajte, daću ja vama, pa se isprsi i otvorenim kljunom navali na Pjetlića. Ali Pjetlić, ne budi lijen, udari na patku. Napokon je svojim ostrugama žestoko ispara, te ona zamoli milost i za kaznu mirno se upregnu u kola. Pjetlić sjedne na kočijaško mjesto i sad ih stade jurnjava, trči patka što je noge nose. Kad su se tako neko vrijeme vozili, sretno dva pješaka, Pribadaču i Iglu. Stoj, stoj, viknu pješaci i stanu kazivati kako će se naskoro smrknuti kao u rogu, te neće moći dalje, a i cesta je ružna, pa bi malo da sjednu u kola. I još dodaše kako su bili u krojačkoj gostionici pred gradskim vratima i tako se zadržali kraj piva. Pjetlić im dopusti da sjednu s obzirom na to što su mršave, pa neće zauzeti mnogo mjesta, ali moradoše obećati da njemu i njegovoj kokici neće gaziti po nogama. Kasno uvečer stignu k nekoj krčmi i svrate se u nju. Budući da u noći ne htjedoše dalje, a iz toga što patka ne bješe vrsna na nogama, gegala se sad nalijevo, sad nadesno. Krčmar se isprva ispričavao kako mu je kuća već prepuna i da kako pomišljao da to neće biti baš otmjena gospoda. No kad mu polaskaše i obećaše da će mu dati jaje što ga je kokica na putu snijela, pa i patku da može uzeti, koja svaki dan nosi jaja, pristade napokon da mogu prenoćiti. Na to gosti stanu naručivati dok se god ne nauživaše do mile volje. Rano u zoru, dok je još sve spavalo, probudi Pjetlić kokicu, uzme jaje, prokljuje ga i zajedno ga pojedu. Ljupinu bace na ognjište. Zatim pođu k Igli, koja još spavaše. Uzmu je za ušice i zabodu u jastuk od krčmareva naslonjača, a Pribadaču u ručnik, pa onda ni 5 ni 6 odlete preko pustopoljine. Patka rado spavaše pod vedrim nebom. Kako bijaše ostalo u dvorištu, ču njihov šum, razbudi se, ode do potoka i otpliva. Tako je išla brže nego kad je bila upregnuta. Nekoliko sati poslije toga ustane krčmar, umije se i htjedne se ručnikom otrti, kad li mu Pribadača zapara preko lica crvenu crtu od uha do uha. Zatim ode u kuhinju da pripali lulu, ali kad k ognjištu vrcnu mu u oči ljupine od jajeta. Sve se danas urotilo protiv moje glave, promrmlja i spusti se mrzovoljno u svoj naslonjač, ali brže skočivši uvis i vikne jao, jer ga igla još žešće ubode i ne baš u glavu. Sad se istom razgnjevi posumnjavši na goste koji su sinoć kasno došli. Ode da ih vidi, a kad tamo od njih ni traga ni glasa. Zakle se da nikad više neće u svoju kuću primiti klateži, što mnogo troši, ništa ne plaća, a povrhu da se zahvali, zbija rđave šale.